курдук, аз деген биз кайга кетип атабыз, заводко кетип атабыз. Анан эсиңерде болсун. Бүгүн менде свидание. Кыргыз дагы эмес, казак дагы эмес. Бир Кытай кызмы. Подписывайтесь. Кытай ушунча кичинекейби же кандай десең? Чисто случайно. Да, сатпеген болуп кетти го негизи. Мына досубуз келип калыптыр. Фрукт алып берем дейт. Там несесиң ачып баш артап кетиптирмо, жегин. Депрессиядан чыгарам дейт десең. Девочки. А мы в Кыргызстане, в Бишкеке можем так одеваться и ходить? Конечно, нет. Здесь люди все такие бескомплексные. Прям, знаете, Эмикин, да? Все такие добрые. Дегустация. На веревочке. Нурлан иде айда танып жүрөш керек экен. Кандай экен? Кандай экен Салташчы? Мен кыргызча. Маза. Кол менен кыргызча. Кытай ушунча кичинекейби же кандай? Десең? Чисто случайно. Да, сатпеген болуп кетти го негизи. Мына досубуз келип калыптыр. Фрукт алып берем дейт. Там несесиң ачып баш артап кетиптирмо, жегин. Нихаума. Нихау. Короче, биз бөлүштүк. Страшно кыйналдык, Мынакта баардыгын жараштырдабыз. Силерге рум. Бул жак деген менин комнатам болот. Мынакей ушерде мен жатам. И биякта деген ушундай вид бар. Панорамный вид. И биякта деген Маке жатат. Маке. Да. Биздин сопровождениябызда балдар бар. Аман ака, ассаламу алейкум. Что там, братан? Бияғы бай жатышпа? Зор жатыш. Да? Кухнясы, таза тамақ қылабыз, пульса кечінде. И биякта душта. Бол. Биякта деген ушундай телевизорлар бар. Болсо, дальше өзү жакка чыгып кетебиз. Видео. Видео. Бітті деп бұйырса қыздардың да шақырып алу керек еді үйге. Негізінде қолым тимей жүр стористарға. Соңғы кезде біз енді бір апта болдық Қытайдан келгенімізге. Үйді обустраивать етіп жатырмыз, ан жаққа барып, туғандарды қанша болды. Бұйырса Ақтөбеге дайындалып жатырмыз. Ақтөбеге баруға, ата-енеммен танысуға. Соған енді кішігірім переживать етіп жатырмын деп. Бірақ күнде видеозвукпен сөйлесіп тұрамыз негізінде. Несің жан? Айтсыршы. Көмексейін ба дедің ғой? Ужас. Не приносил видео. Енді курсында какой-то идеальный. Не свет. Ошо, достор. По идее, мага кыргыз катталуучуларым мага аябай көп жазып кеткен болчу. Кыргызча сүйлөй эле койчу, сен кетип калдың деп. Бирок деген мен аябай нормальный, адекватный подписчиктерим көп экен. Ошон үчүн мен кыргызча сүйлөгөндө аябай сагынып калыптырмын. И маган бир пару людей жазды экен деп мен кыргызча сүйлөбөй калбайм. Арасында сүйлөп турам. Ушинтип аябай кыргызчаны унутуп калыптырмын. Ошо. Светофор. Ай, байке. Красный светофор.
Спасибо. Такой добрый байкер. Сиси. Сиси. А вот ее? Сиси. Сиси. Ага. Сиси, сиси. Сиси, бай-бай. Сиси, бай-бай. Подарок. Все такие добрые здесь. Жоқсың, кімге жоқсың? Біздің если что жаңа еме, большой меркадағы модель ежесің. Бұл ежеде мұндайдан жүзесі десіңі? Бүгін іштеп қойдым. Кішкене қиналдым, ничего страшного, но заработало.